Heavenly Father, Heavenly Father, we want to thank you for this opportunity that you've given us, Lord, to meet. We pray, Heavenly Father, that your care may be upon us. We pray, Lord, that you may protect each and every one of us seated in this place. And we pray, Lord, that you give us the wisdom and the courage, Heavenly Father, to show the love that we have in our hearts. We appreciate you, Lord. We thank you, Lord, for the love that you've given us. Be with us, Lord, through this service. In Jesus' holy name we pray. Amen. Batsadi ta ke semolle ka go le dumedisa mo motshegarong wa gompieno. Ke bidiwa hela go teng Tlhalefo Bako Maratu ga ba mpoka ba ntutsa ba re Dilo. Mme batsadi ke semolla ka go le itsisi ba ba leng magareng ga rona. Sa ntlha hela batsadi ke semolla ka moeng wa rona wa tota, His Excellency the former President Dr. Seretse Khama Ian Khama. Ke le itsise gape Kgosi Mmipi wa motse wa Metsi Mothabe. Le ga Kgosi Bagolo o na le bo monna wa e bo Magosana, ke kopa le eme ka dinao le lona le dumedise bagolo. Re na gape le yo re phuthileng ga bagolo, Mama Nax. Mme ba matsheka. Mme bagolo ba rona le mongwe wa rona wa tota ke rata ke go itsise bagolo ba bagano bo ntatemogolo le bo rremogolo ba ba tetseng ga ke bone ba ishapele le gofi bagolo ba ke ba ratang. Ke a leboga. Mme ka nako e go ntse ga go senya sebaka ke ditsene Mama Tsheta yo re phuthileng ga go tla go bua maikaelelo a letsatsi la gompieno. Thank you. Our former His Excellency, the President of our country, Botswana, Wabu 4, Ian Khama Seretse Khama. Le go hele nna ke le go ga dikgosi tsa rona Kgosi Mmipi e le mongwa motse o ga re le teng ga mo tswa Metsi Mothabe. Le bo monna we kgotsa e re mo go yone re ditsa re kgotsa ya go Mokalai. Mo dipampiring tse ke dikgotsang tseo re na le ene kgosi ya rona mo kgotseng ene Kgosi Mokalake o ka ema ka dina ba go bona. Jaanong le ene o tlile le bogolo mme re sekara di a sebaka tse tsone. Tota letsatsi la gompieno ga se moletlo wa tlwaelo. Ke gore tsatsi la gompieno re tlile go amogela dimpho tse di tswang mo go raya rona yo e kileng ya nna poresidente ya rona wa bone. A gatile hela ga borragwe ba gatileng teng mo President a rona ya ntlha Seretse Khama, a latelwa ke Rre Masire, a latelwa ke Rre Mogae, ga tsena Tautona ba rona, ga tsena Rre Masisi gompieno le teng e le wa botharo. Jaanong se ke se dirileng ga le se re leng teng ka sone ke se re sa buileng mo diporesidenteng tsa rona tsotlhe tse di fetileng ga ba re boleletse gore Batswana re tshwanetse go ipela, Batswana re tshwanetse go ratana. Le mo pina ya rona setšhaba fatshe leno la rona ya ra rataneng, a re teng mmogo, a re itireleng. Jaanong ka bokhutshwane hela mototegi Rre Ian Khama Seretse Khama ke jone go nna ja bagolo ba rona ba naga go dulegela mo tlhaloganyong ya le mo dingwageng tse di fetileng ka 2005 a ke retire mo botišareng under medical ground. Ke bo ke tla go nna ga ke le segole, ke bo ke tshela le bone ne re sedilela mo ntlong re ke le motšhini le nna ke ba sedilana ba sedila re bo re helela
ya ke ba thola ko malapeng a bone le nna ke ntse ke re segolo tota ke sa batle gore bogole jo le bo kwa jo le go ntsena mo tlhaloganyong poto ga bontsi yana go akanya ke bo ke tshela le bona ka lebaka leo mme erile ka 2011 ra kopa kgosi mmipi ga kgotseng ya gagwe gore a mphe bonno ne ke lapiswe ke go tsamaya gore a mphe bonno ga kgoteng ke direle teng kgosi mmipi a re ga bonno ga kgoteng ka 2011 go fitlhela 2018 ka re ntse re direla ga kgoteng re apaya dijo re bone se re se boneng ke difonyana ra go ba neela jaanong ka bokhutswane ra boduga koo go sena ko neng ka teng mme ka llela bana ba gago poresidente ya rona ya pele ka ba kopa e le bongwanake ke tsa kopa gore ke ba introduce mme le rre ba ba leng teng ga motse o ne le jarata ya bone they donated this house to the trust. It's a donation, a lease for 10 years. We are not paying anything. We are only paying for Matakase Helali, Rita Matakase. Morocco, Hile, we tell again what I said. Make our Haki to really Maholo Hell, it's relevant about offend. It's relevant about disadvantage. When there have a Holo Baga, one of the Sabaka Baga, Rapana Kotanya Baba Mohapone. Totally Filoni Kalaho. Bata Hamasahari, Rajal one half Pekela tea. My Tiboa, Bantabara Havajalanchi. How are you wrong without Rokomosa? Then you go home, Banua put wrong, then when you come back, you pick your hand. If at all, our Konaho, Romasa, Ranalaboro, they stay here. Due to COVID, we cannot accommodate 50. We estimated now we are only having accommodate for only 15 or 10. But the space is there, but looking for health-wise, we cannot accommodate all of them. Mehela Kabuchani, Rahanapi, Yaloka, Bahola Naki, whenever. Thank you, Mom Nax. Yang mana kita suruh kasih info, ID store, kita suruh kita buat hari. Kita pelem kira rally la selosaron. Relaga lifilo, karena lifilo kontra lain. Relaga transport, kita sikit nak boleh kita lihat nukul kota, bakul bahasa. Ini dari abone, tikres abone, bakul bawa kita lihat 200 register. Bakul register, bakul bawa 127 kalesa. Wanea. Kalau Baholo konten ka usinya sebab kau mutusu kibitsa na mo yang warna watuta our former president His Excellency Dr. Seretse Khamat Yakham. Mama mungkin kalau kau tidak Khosi Mipi le Khosana yo mongwe ka re ya moitse wena maitso matsheka ya go dumedisa bagolo ya lo dumedisa ka pula ke batla go simolola ka go akgola Mamatsheka ka ga o dira ka teng maiso tiro ye ya go tlhokomela bagodi tota ga ke itse re nka reng mme ga le gore rothe re ka dira jaaka wena re ka tsamaya kgakala re ka kgakala re le Batswana re leka go tlhokomela mongwe le mongwe yo senang lesego jaanong ba ba dikobo di khutshwane
le bone gongwe le gongwe lehatsi la rona ba batla motho o tshwanang le wena gore ba tlhokomelwa le yaka ke utlwile gore ntlo e ke donation gore ga ba charge rente ba na re lekana mo ntlong mahala le duela motlakase le metsi hela le bone ke a ba kgola gore ba go thusa gore o kgona go thusa ba bangwe ke utlwile ka tiro ya gago go tlhokomela bagodi ka mokwaledi wa me re letsholo ke be re nya go siame ke tata ka kwano le ha kgantele ne ke re gongwe ga re no go goroga ka re traffic e ntse thata mathata ya petrol jaanong go tetse dikoloi mo tseleng so re bone gore nnyaa mme ka gore re itse gore go na le tse dingwe ditsela le di tsamaya mo sekgweng re betswa mo tsela e tona ga ke re ke le ke bereka ka kwano mo mogoditshane so re itse gore go na le ditsela tse dingwe ga ke ne go di bua mme re kgona go tsamaya mo sekgweng re be kgona go joela tsela e tona gore re kgona go goroga jaanong mme ke a itumela thata gore re bone nako gore re ka tla kwano mme ka o na mpolela ka teng re tsile ka dimpho tsa bagolo go na le dikobo ya ka la di bona ka ga go na le dijo go na le di-drinki go na le di-toiletries ya ka mo molora jalo hela maitso jaanong ke mpho ya me ke re ke mpho ya gompieno ke go raya gore ga e le gore o ka batla dithuso gape mo dikgwedi le dingwaga tse di tlang re tla leka gape maitso gore ka gore ke batla go supa gore ga go na le motho o tshwanang le wena re tshwanetse re go support-a gore ditiro tsa gago di tla tsamaya sentle ka re itse gore at the end of the day re tlhokomela bone bagolo a ke tshwanelo gore re dira yalo gape re itse gore ka dinako tse yaka re na le bo corona go bokete batho ba dikgwebo ga ba tswa sente ka di-business tsa bone ba ba hirwang ke bone madi a bone a ile ko tlase gore le bone ga ba kgona go tlhokomela sente batsadi ba bone jaaka pele jaanong go raya gore rothe tota ba ba ka kgona re leke go ema ka dinao re thusa batho ba ba ntse jalo jaaka lona so me ke ema kgone go ke le bolela gore nya me ke a itumela thata go kopana le lona le bagolo re tla tswela re le thusa le ka moso pula. What a beautiful gesture. Ra leboga ra ka mamokwa monate ao mme ka sebaka se konteng ga go senya nako ke bitsa mamanno go tla go leboga mme ke tsaya gore mo go lebogeng mo tlabe go tsamaelwa gale gore go tsewe senepe sa ga dimphong gale bommamonakse le his excellency ke a leboga o kae mamanno motsadi
Bakat reta go file le nako ka lesetse lo tule mme ke bile tsa ya kgosi go tla go di garela go go helelo kgosi re lipi Motsamaisa ya le bokao motsamaisa tiro wa letsatsi leno ke re raitšho motlotlegi Ian Khama Saletseng Khama o setse o amogetswe mo metsemotlhabe jaaka ga mmaetšo mme Masika a na go amogela mo lefelong le la bagodi raitšho ra leboga jaaka go le hamo o lekola le batsadi o lekola bagodi ba re nang le bone mo motseng mo wa metsemotlhabe mme go nna teng ga gago reetso le mo puong ya gago jaaka go ntse o bua ke utlwile mafoko a gago ke la tlhotlheletso reetso re a lebogarela ga gona sepe se se ntsi se nka se buang reetso o setse o le buisitswe sengwe le sengwe
se se diragalang mo sentreng ye rale mme baitho thotloetso ya gago le dimpho jaaka gao o supile dimpho tse ratse wa ba bona batho ba ba gale gore ke ba bulela go ba tsona mo botlhe ba tota ba thusiwang jaaka gantse ba thusiwa ga se sa ntlha re nna ditiro e tshwane le eng gang go ntse go na le ditiro tse dingwe tse di ntseng di nna tse di thusang bone bagolo jaaka ga di na le boyana mme baitho re go leboile motloteng ka bone le bagaetso ke tla kopa gore re mona go tlo re latelle gape mme ke kopa jaana batsadi ga sena go rapela gora gore re tla kopa gore go tsewe senepe ga go sena go tsewa senepe ga mona ke se o tla ba supentsha bae ba rona mo teng mo gore ba bone gore seemo ke se se ntseng jang Heavenly Father, we give you all the glory and the honor. And we thank you, Heavenly Father, for everybody that has made it to this place. And we thank you, Heavenly Father, for all the beautiful words that have been spoken in this place. We pray, Heavenly Father, that you may do the will beneath our wings. That you, Lord, we might achieve more. That we may even go to further places and help more lives. This we ask in the mighty name of Jesus Christ. Can we all say amen? Amen. Ke kopa gore re tsamaye ka Ya, bueno, va a hacer nada, trabajar en más. Ay, ¿cómo se llama? Actually, you should have done it here.